Halagi pudo kwano ta kutulo muvana tu ko adele de nuya ino na te di do pesenya tu lo mo petira ta gile awara me ko me di te ba basana ke ta kudo mala baga malo ko do sana school online bu na bu tira ta di le zoom bu ho da ni bata kudo ma no bloody ne yena da portal phem do de nuya ni ta philo ma do te phan de gile ta gi ba mo no Lone ne tiniya ine baka maloba khali social pasamri pola gidga gino akudani kakai de klele bagle dile ba tamanu mandora ba mo ya mura khwita sulat digo phora tisipo na bilo ke ko timena ya mura kheba tigphana kheba tigpha ola ko pada bo socio exa possible pana do mala len ola pa le do nunya pele be ke pi be ma ba kudani possible pana no Nego dollar pudumu pudu kwale sector na ruya ileta malo ko ne pudu ne kata do pudu no ka order book so musu yo le tamu ko ne base ko bani ke bese kwa odo pa le no puta bo yishu create mi la amen okay no ido bata malo te blonya ino mo pa le ke hine Pala ke no la tira ke saya ke le ke thado ke disi no ba khan le ba malo ke sa trade thi ke phade phame ke la cha cha to no mu do ya misi no ba ke hilo ya tra sector la tisi bu no 我说开个的nói và cứ lo cái này như bênที่บ้านtừแบบว่าสักนาทียิ่งเป็นอย่างนั้นแล้วตัวละวันปานนึกว่าโคตรดูด้วยมันเนาะcáiนี้แบบผ่าเส้นน้ำว่าเก็บภาษาเลยคือสักคนจะถึงพันเนาะพลาวดาเพมาแต่สะดวกคือสับคุยติดเลยสิเนาะแต่หนุ่ยนี้เกี่ยวกับล็อกคิกเตอร์แต่หนุ่ยแล้วแบบมาโลดาสับพุทธสิเนาะอ่ะคนนี้ยังมือละเลยก็สักคนจะถึงภาษาเลยมาแต่สะดวกคือสับคุยติดเลยสิเนี่ยนั่นคือเผากับบ้าแค่เลยเนาะเดี๋ยวแพนตื่นมีบ้าถือผ้าจะเกิดตื่นมีบ้าคันนี้อีเสมือละนั่นคือเผาดอรัวกับบ้านเนาะอ่ะคนนี้แต่นุยยาอีแล้วสัพพจะสิเตเนี่ยจะจำตอนนั้นมุกเผาเนี่ยคือเนาะดอกกับเผาสกุลดอกอ่ะตัวมันเนาะแค่เลยแล้วสัพพคุยติดเลยสิเตแค่เลยเนี่ยกับเผาหมดเนาะแค่นี้แล้วสัพพจะสิเตเนี่ยจะจำตอนนั้นมุกเผาชนมันคือเนาะKaya berkepat ko kesakit dan terkepat kita semana. Masa asadok hu asapo tersita. Su tedu lenu puasu tali peso abu tere. Meme tu takwi puala ta tato abu teke. Awedi I Bo muro do ta so ta kamo do ta la ta kapone min ta asoso akha lo ke bakasa tho pha kasa kri ta ti pha da ko tomana ta ma te sa do khu asa po kri te sita ti pha po ta yamana Ola muko papa Ola muko papa Mon ami ba Ta so sweet ke No bon mune Mo ahead ke Di la muko atone Mo tama athala Hoko classico Peda nathatake Kola teni agone Hilola poale Mumasa teni itake Lala bakama Di pepla Kui puaga agama Odo pua Aso netake Su tedu lanu puasu Tali peso apu tere Meme tuta kui puala Ta tho apu teke Aredi I Bo muo Do ta so ta kamo Do ta la ta kapone
Minata asoso akaka lo. Menata asoso akakalo. Amen. Isibluan du do mano du pali pienya imidna huwa basaf na ki tenyan du patwe no ta blu do ma ta du ta nunya idu ni la kasa ta tu pa lo ba nya ka du pa ma lo widi no ke ne o te la ne su bu la ne ba pa lo ki no do ka su mi ya ta nu ne ba kasa ma lo da la ka wa klo no le ta ma lo nya no ta ma lo ni ba ke da se ta la pp josi ke te pya kwa ba kha we da the good smart no sta ma ripola we te ga we no pen ne le ma hat nu ya ni ne ba ma lo da ma ku asado to siki asa pothasi to thasi no ba kha da le ta ma lo do ki ti ne me ya no a ko ne te nu ya di ne ye ka pha ti na ta ke te je pho do ba ma nu ko le ke ko ye pp josi me te pya ne tu pu ha ko no mo ta ma lo ki ti no ta ma lo do ta ki ti ne ka pha to da pe ni no a ka pha da pe pem Lucas ado te si asa po kisi ye te betha si nu pe na we ka pha da pe ni te ma no a ko ne ka pha ti na ta ke no yung pala ka luwak la chuna mi ni chi chata no mu ka phai la ba ka nyak la na o we da ba ka du se na thal ki ta yin la na ko ne Mark chapter 12 verse 30 to 31 the New International Version ne at say that love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Okay, na chita na muka paila la bagnya klomana. Maku asadot siki sapotasi tilatasita. Do naba e yo nagasa le natuki tale do nata do planya. Do nataku tasa tu ala. Do nawi naba kelerge. A I mita malo a kotsi te tilo. Do kiti te tine loga le olo. E pwa le nkhe di a elo nta dane ato teke. Tamalo a gu do ne a we te pane te oba. Tablu akuna the two greatest commandment ne ka pala we pen ni do Lucas ado to see sabo kisiye to left the si nui ba ka the good samaritan mo we ka pala we pen the ti do na akuni ke ne pp josi ka te pya na fi ba ka the good samaritan na sam ripola we de ga akuni do na o mam nu ko la ka na vi me ba ma activity na we ka portray na pen ni na ke ne be ke he ta se do la pp josi go no do na o. Hello, I'm going to share the story of the Good Samaritan. Love your neighbour from the Bible, from Luke chapter 10, verses 25 to 37. And Jesus performed many miracles during his ministry on earth. One time, an expert in the law, or in the Old Testament, as in the Bible we know, stood up to test Jesus. Teacher, what must I do to get eternal life? Jesus said to him, what is written in the law? And he answered, love the Lord your God with all your soul and with all your strength and with all of your mind, and love your neighbour as yourself. Jesus said, you have answered correctly. Do this and you will live. But the lawyer asked Jesus, who is my neighbour? Jesus told many stories so people could understand what he meant, and they're called parables in the New Testament. You read many of them. So to answer the question, Jesus told this parable. A man was travelling from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers or thieves. They beat him up, they took his money, they took his clothes off, and they left him beside the road. A priest, a very important man, came along, and when he saw the man, he crossed over to the other side of the road. He wasn't even going to look at him. A little while later, a Levite, another religious man who worked in the temple, came along.
And he also saw the man lying on the side of the road, and he also crossed over and didn't help the man. Finally, another man came along, and he was from Samaria, and the Samaritans were enemies of the Jewish people. And when he saw the man, he stopped and helped him. He put some oil and wine on his wounds and wrapped him up with bandages. Then he took the man to an inn or a motel where he could stay, and he told the innkeeper to look after this man, and he gave him money to help him. And he said, "If you need any more money, I will repay you the next time I come along." And Jesus asked, "Which of these 3 men that came along was the neighbour to the man who was attacked by the robbers?" And the lawyer said, "The one who helped him, of course." "You are right," said Jesus. "Now you go and do the same." Have you ever needed help? Or did anyone help you? Did you help others? The lawyer realised that the man who showed mercy and kindness to the injured man was the true neighbour. This story shows that we are to do the same, and with God's help, we can help our neighbours. Dear Heavenly Father, help us to love you with all our hearts and to love our neighbour as we love ourselves. Amen. Si bulan tu do malo, le pemu ka pipi Josie te pia na tu ta ne, na tu do kana o, ko ni semula le, ta le tu kana wa fi de pa ne, na tu tu no ba no, ba mnu ko le ke le tu activity a pu ne, na tu ba ki ko la ki na. Pepe ni na, na do ni ba le ki I, we plauda le the good Samaritan no, plauda pe Lucas do si esa mo ki si e tu be sin ni no, alo wa de do pa ke ti da flip book no. The third could be pay na to in the first box here na, or the second box na, no qualata one amata dile no, that one get na dile a plauda no, let out when you plauda le, but let that put gane, let that me ya, let that door, we back the good door, but did the tumbla no, but back the good of the black when you pama care penny me ya, a huni, I thought the ne, take a lot of the dile, we're not a penny no. ดอกขี้คาราคาเพนนี่แพรเวโอเนาะแพรเวบ้านดูบ้านเสียคันนี่มันจะการเลมาโจเลมันการเลตมาโจบาเลเนาะบ้านก็เริ่มตัดดีเลยเนาะดอกเสื้อคาราคาสิก็จะมีเขาหรอเนาะมันจะการเลกระเป๋าเนาะเลตัวว่าเอาบาเลดอกล็อกขี้กันนี่มันจะการเลมาโจออนเลยเนาะคนนึงคือตัวเนาะเลพี่เจสิกาดาคันคือมีนว่าอันมีเนาะคือกว่าเราฟีเนาะกว่าเราอันมีแต่เนี่ยตาดูแก่ตาขี้เนี่ยตาดูแก่ตาเสริมตาดูแก่ตาลุยตาดูแก่ตาเลยเนาะตาเลยนึกมาลัวสิจะพาเนี่ยนึกกี่กว่าเราได้กี่เพนนิเคลเนาะนึกเป็นตัวน้อว่าฮอดีเนี่ยสิกว่าโมป้านึกดอกปูเว้เนาะแล้วก็มาเจนะนึกว่าแล้วกว่ายังกลาสีแล้วก็ว่ากลาสีนึกว่าเพนนึกว่าบ้านแล้วนึกน้อบ้านเราเนาะตัวโล don't stress too much about it นึกว่ามีแต่บ้าวันนี้เนาะอ่ะคนนี้ตัวเราล้วนนึกว่าเราไม่วินาเดียวกับพาเราได้จริงๆเนาะก็พาเราได้จริงๆเนาะอ่ะคนนี้ดีแล้วปากบ้าเคลียร์แล้วเนาะเนี่ยเคลียร์โอเพนเตอร์คันนี้เคลียร์จริงๆเนาะเคลียร์จริงๆไม่วินาให้เคลียร์เราจริงๆเนาะเคลียร์ไม่วินากี่เคลียร์ได้จริงๆเจ้าพอดอกเราคิดกันเนี่ยก็ว่าจริงๆเนาะคนนี้ก็ลองดีเราเนี่ยฟลิปติดเจ็บโผล่ก็ได้สิสิพูดถึงนะคนนี้เนี่ยปากขาไม่รู้ดีเลยคิดเนี่ยเนี่ยคิดว่าก็ได้เสียหรอกเนาะเราคิดว่าพูดถึงยูพูดอะไรที่น่าตั้งมาลุ้มเนาะสิบล้านเนี่ยเนาะตั้งสิ่งต่อละโอ้เนี่ยคือมาลุ้มดอกมาวิ่งมาเนาะตาดูดมาอับเลย Ella
the bottle, Pipi Joseph, the Yamusi, Jajotonamu, Pajanatu, Arali Soshinamo, the bottle, Gekeodagita bar, or Gehinatu, Gehil Banatino, Rodina, Talenatu Pilimalo, Talentu Medua de Pamona, I would die another bottle, Geke, Balan without Mugulano, I would anale. Simple basic or Momo Babana, le Hineta, that Chagato, Hineta Quetaya, Le Gamaloja, Podamu Pudu Quadri Pano, Bamala, Beware Bamala, but face to face the audit of Thiba Mona, Ahudane, Copole, away Baman Thiban on the Hine Mudar on the map, where the Pudum Pudu Quadri Pa, Gadurabala Northan, or neither. Yet the top over Doval no cool on it had a thought and the Hineta Chagato with an Sibuan di Pandona, over di the Patamu, Kikata, Bitapula, Pakikaya, Pua, Samri Pula, Gitigato, no? Our animal, our among so with you know, di the lab, tap pilomado, like Saya, so it daily pop with that net, back with that one, Ronica Kainamo, Yamura, Gihila, Gita sector there, our Nesiti Lucano, Asipulek, Hubatic pad, or so so, and the moody quadri pano. The bottle, Casoya, so we feed or Malapo in the Titano, yes, so we tablet. Hibatibana, Porachi, Bilame, Hibatiba, Tabla Dumala, Palabuya, Pesibluan, Dumala, Nesoi Bois, Leptaum, Pun, Letado Bois, the person of Taum, Hibataba, Tauso, Tatupidano, Hotel Dumala. Lalu tahu pun hebata malani sekolah pedobue pupu pupo beli nasi derpa mewala dodala elokui domala pada buya bekhila dede atadmu kasunya atale kele koblo bagi gibaba budelo mugali atale so tato le ke mahawo Adite atadmu atale klete pan no kotrokwi masavane ke do adite ataumu kedoradi puta Yesu ketewa masavane ke dotala tayo pliwa kete masavane ke do pada boyo neso masavase ko pala ko kha dia me pawe no no chocho mga pati Pipi pupu deba berkira tak dogi teba ri kita lah si tega si demi pala bola pado terdo kualo tala bola pemime pala udah tagi si bahasa ni ati dia tak do tak ke tagi si bahasa talo hisi kalau aku ni nak solo bapa nak hisi nak lewa nak nelo ba di tu Nelo babu pedok gue putih pak le klemik leto ketima sewane ki do pada buya sebeseko ramu le masro le tapi luma do le yuag lita do pada buya lita le malubate pane ke sumusu ya le tadi tadu muta le kasunya
do ko te khala kuno pukite masavane ki do se ko nuila ke he la diveta piloma do ta tachu tokobu ta obu ta pu nisuma savate le ta do te hiwe ta so klita ita bane ki so masava panyako dina dene ki pla ke pa wa ta gisi basa do na wa ta khinane ke la krim ko khinala amen possible va petite luka no le hita hinita shakatola ke he maskora le pono akudane mo ksaya so iba o lata pida mapuna do lata mukasunya lo ni semula le ora nitiko ade no ni le ke hedir pha kemishino do de nuya le nitita filoma do kunikle tabage babo ksaya so iba ti ke protect tu no lata filoma do kesaya hitu konula shi tara kusho no tonita nyono plane sibla se ka momo pa di lo yete pem ko lo no le nti hineta kweta ya le na podo ka go ko ne sibla na ti do sem se wa ba se ko ti le o era tenunya I do tenui kla do tenunya ne kla ma va pata pira ma pu pleno mo kolita le bisono ke saya ke so iba tu do pu pleno shua shakele ne me ita se no yo so